ene mes Allah subhanahu wa ta'ala ge hiyo rahmata minwaru fudu algona macca gekka engeni nuwasate ka haro mi vi nota wani alhamdulillah evra gina vejje hagegatu ingeto rajye ge me furutma islam din akama algondo dirasa kuri arabi tarikh fefatu ge bari hijri sanatu addiya faswana haruga arabi tarikh fefatu ge bahuri yaman karana oman ge rattakun as ero raja shafabagen emi dirulan fatafe bay musdige him bes islam beje em waradiku tarikh rasmi ko tum bes noste ka wani islam din no dina vitar men ikhtiyar ko alhamdulillah miyada hisaba ayro ya allah ge eo rahmata ilahi inat dunia ge boditi maru ta portuguese dunia ge eruge super power hodi madabaren india adeno bes dimadimadon ebahori argumenna tolen mitanu islam din nagadan as enmes komme zamane ke Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi khudi khudi jazira ratta ka haverna mitanuga miyan islam dina mitanuga minimum kama himayatatta kani ko me jihad ko mi tan hima kurma payako nervevi porta kurfano dombandara aliras ke fano mi fadeta pay ada men nebe fon ga nan ege be fon nan ege be fon bes ehima algon men bes miedo emes katuga demiti ben jehe algun kaaba fan algun menna miwani amana eve gadon nabiy me furhe me for ko de bafa ege sabun algun men nosate ka harwi radius me tibi muslim gotu alhamdulillah islam dina adi algun menna minimum kama ke bowle konjun tan nete ke no e bahuri dangal kurun je kankam be se bahuri e mi mifada kame algun men niku masake kurun je hene samana ngana badala adi hedi fauna ganun taka gawat taka akiga bay faru masake kuranje he uslobo koy tafatu ge ngade e magota galmen hodumattaka kuranje he bay kankan ebahuri bay halattaku ba e mima mifada jaminja ufetikin anna mijehoni algon gabol kuragoto ege zaatu galgon ki taida nukuna algon waki waki ngene waki jamiya taka baba taka faati taka ki hada gunje hene kamaka algon men emmen ekkuri atukuri oladagen ikacce kiyagen agumen nikunna je komme muslime mi tanuga ingeto enemes eka qur'ana emmenne notibene kommes bego tibeni adi halatu gotun hakika mihen goro majbur e famiwani